Irwarire rikwenda kwombekwa nirije kumaraho sente zirengere miliyoni 8 kandi kuryombeka kwebemberwe bine nyina abaramu Reverend Father Professor Maximiano Ngabirano, Reverend Father Deusdedit Byumuhangi, Reverend Father Cleophas Magara hamwe na Prudence Ayebazibwe. Umukoro gwatandukana ekitambo kya misa ekyaba kyebemberwe Father Aurelius Maguru ori bwana mukuru wa parish ya Rubanda. Kureba munyowe niwe twatura hamwe tushemerigwe turi kwatanisa kugira ngo nebindi byona bibase okugenda misho habuko mukiga munyankore najanga byeterane nigoga jechi gati gufa Abebembireho ururege yo kombekirwa reri bayereka ngo kigenderwa cyabo no kureba ngo ntunguke y'Ifada Kabasharira yatandikireho yagumaho kandi izina rye tiryayebwa abantu abo yakorire birungi. Ituraberaho ako kugira ngo Fada Kabasharira akemerera yagira ngo uruhagaje kuntwara yafika mu buhandike ugaje kuntwara ebintu byande bireberwe Father Maxi ari umukuru wetu amwe na nyona Father Magara tumuzo bakabareba irwariro ndose bazakujyaho kukiraho konka turateka ubuhanye kugira ngo twafire abantu banyamasizi elizina yo muzire wetu bitarisanguka mu gihe cyaro. Aha mukorogo Minister Musasizi yahayo miliyoni 7 okukiriza ikigenderwe kandi sente ziri kwingana miliyoni 80 nizo zashorozubwa. Ngobire mwina mizuga marunyu ngeno garija mubinji ongeza ndozo kubanza muramanyanga myaka 5 district bantere harubaju ngeno zimwe bakazijyabo kwa nanta imechi nantinde bushoboro shatiya kumurabe murenda ngojo project kigarukemu mugambire kasi abampandikire mbatere me turonde sente tugire ki abantu basa babona mizuga bukutamumazaho. Oguyashaba abantu kutahwenkwatanisa baba bari abo kutungura ibyanga byabo. Musasizi nagira ngo mugenzi Kabasharira atakafire bakaba batandikira entebe kanisa yo kutahwishomero rya secondary mu cyangeci okutungura by'ubwegese kandi ngo ekene kije kugumizamo no Kabasharira atakira mu magara genseji. Ibishomero ryari tarabasa kubaho kandi atakafire kabandi gukoragana nawe kugira ngo tutunge na secondary hano. Father Max awabirugiremu omwoje wa cyabiri. Umugenzi Father Kabasharira akafu mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2016 ha myaka 55 y'obukuru kandi nayijwe habwo kutungura by'ubuhinji n'uburisa ubwegese hamwe n'ebyamagara omucyange cya Kigezi. Gasha kwa Job namanya.